Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza nizere ko umerewe neza aho uherereye. Uyu munsi ni kuwa mbere ni tariki 24 Ugushyingo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Twinjiye makuru rero hagezweho kuri aya masaha. Turi kwibendera TV inge nitwa Umukada. Uyu munsi ahitwa Kirungutwe higaruriwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abarwanyi b'intare za Sarambwe kandi uretse aka gace ka Kirungutwe bigaruriye n'ibindi bice bitandukanye. Ndaza kandi kukubwira ko FARDC n'abazarendo bazindutse bakanganya n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu mujyi wa Buhimba bigaruriye ku munsi w'ejo. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo barahonda agatoki kandi bavuga ko bagomba kwisubiza aka gace. Imirwano yaraye ikomeye kandi ifata urwego rwo hejuru mu mujyi wa Uvira abayiguyemo turaza kubakugezaho. Ndaza kandi kukubwira yuko kugeza ubu tuvugana abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuze agashya gakomeye bagiye gukorera ingabo z'u Burundi ziri muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru, umuturage umwe yishwe arashwe abandi babiri barakomereka mu gitero cya wazarendo abagabya hitwa Ikahemba. Turaza kunyarukira turebere hamwe uko kugeza ubu ibintu byifashe. Muri teritwari ya Masisi umurwanyi umwe yishwe n'ingabo z'intare za Sarambwe mu gitero cyagabwe Isake. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Hanyuma rero mwese aho muherereye reka nizere ko mwagize ibihe byiza, reka nizere ko abiriwe mu kazi mwagize akazi keza barimo gutaha, nizere ko mumeze neza abakikarimo namwe tubaefuriza komeza kugira akazi keza. Abari mu bice bitandukanye mu Rwanda tubahaye ikaze muri aya makuru. Ubwo ndavuga bari Kayonza, Nyagatare, Rwamagana, umujyi wa Kigali, Rulindo, Rubavu, Musanze, Gicumbi, Karongi na Huye namwe. Ukongeraho n'abari mu Gakenke tubahaye ikaze. Abantu baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari Kisangani, abari Kinshasa, abari Uvira, abari Goma n'ahandi tubahaye ikaze. Abaherereye muri Uganda namwe ikaze, abari mu Burundi ikaze, abari Kenya, Tanzania, Sudani, Mozambique, Malawi namwe ikaze, abari mu Bufaransa, abari muri Norvège, abari muri Australia, abari muri mu Bubiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe tubahaye ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Twinjiyemo hano ku Ibendera TV. Bamaze kugera hano nyemerera nkwinginge ngusaba ngo nkorere like. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ndagusaba gukora subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi ukegukora no kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni sinye dora notification urabukoze cyane. Mwese rero ni munyemerere ibintu tubigenze gutya, nyuma mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ikaze nanone kuri mwese, nizere ko turi kumwe mwese aho muherereye. Munyandikire mumbwire muti turi kumwe, nibe naba byiza aho tubwire aho uherereye tumenye umuryango mugari akunzi ba Ibendera TV turi kumwe. Reka nkubwire ko agace kitwa Kirungutwe kamaze tayari kugera mu barwanyi b'intare za Sarambwe. Umutwe w'intare za Sarambwe kuri uyu wa mbere tariki ya 24 Ugushyingo muri uyu mwaka wigaruriye agace ka Kirungutwe. Ni agace gaherereye muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano y'intare za Sarambwe bongeye
bongeye guhanganiramo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ndetse amakuru avuga yuko ahangaha abarwanyi b'intare za Sarambwe babonye cyangwa se babashije kwigarurira intwaro nyinshi nk'uko amakuru agera ku Ibendera TV abyemeza. Usibye aka gace ka Kirungu, twe abarwanyi b'intare za Sarambwe banigaruriye agace ka Kimbiri ko muri teritwari ya Shabunda, aho ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zari zimaze icyumweru cyose zihungiye nyuma yo kugenda bakubitwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu bice bitandukanye. Izi ngabo kandi zamaze kwigarurira agace ka Nyarubemba, ni nyuma iyi mirwano ikomeye cyane n'ubundi yongeye kubahanganisha n'abarwanyi barimo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, Wazalendo, igisirikare cy'u Burundi FDNB. Amakuru akavuga yuko usibye kuba abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye ibi bice, amakuru avuga yuko ngo bigaruriye n'intwaro nyinshi zirimo imbunda zitandukanye, harimo amasasu, amagrenade ndetse ngo n'imyambaro itandukanye, dore ko ngo bamwe bagiye bagira gutya bakikuramo imyenda undi amaguru bakayabangira ingata. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo bazindutse bakozanya ko bikomeye cyane mu mujyi wa Buhimba, ni nyuma yuko uyu mujyi wigaruriwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ku munsi w'ejo ku cyumweru. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere rero, ubu aha muri Buhimba muri grupama ya Waro wa Yungu muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, imirwano yongeye gukomera. Akaba haramukiye imirwano yikaze hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ingabo za leta ya Kongo bari kumwe na Wazalendo. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, ngo ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi ba Wazalendo bagerageje kwisubiza uyu mujyi bambuwe ku cyumweru ku munsi w'ejo, nyuma y'imirwano ikomeye bahanganiyemo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko bikaze kurangira uyu mujyi bawutakaje. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rero ngo byongeye kumvikana ubwo mu gitondo n'ubundi amasasu yatangiraga kumvikana i Buhimba, aho ingabo za leta zishyigikiwe cyangwa se ziri kumwe n'abarwanyi ba Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa babo bagabye igitero simusiga cyari kigamije kwirukana abarwanyi b'intare za Sarambwe muri uyu mujyi. Amakuru agera ku Ibendera TV ubu ngubu baravuga yuko kugeza ubu ngo urugamba rukiri urugamba, ndetse ngo amasasu aracyakomeje kumvikana hagati y'impande zombi, nubwo bivuga yuko ngo impande zombi amasasu yabaye nkagabanuka. Gusa ariko kugeza ubu abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo baracyari kugenzura uyu mujyi. Imirwano yaraye muri Uvira yaguyemo abantu batari bakeya. Kugeza ubu tuvugana, umusirikare wa FARDC tayari yamaze kwitaba Imana aguye muri iyi mirwano. Abantu bagera kuri 4 barimo umusirikare wo mu ngabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC baguye mu mirwano yaraye ibereye mu mujyi wa Uvira, wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'imirwano yasakiranyije abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi ba Wazalendo basanzwe bafatanya mu rugamba rwo kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC muri Kivu y'Amajyepfo Lt. Rigane Karonji Mbuyi yatangaje ko iriya mirwano ngo yakurikiye akavuyo katejwe na Wazalendo zabanje kurasa amasasu menshi mu mujyi, ibyaciye gikuba muri Uvira. Karonji yavuze ko nyuma byabaye ngombwa ko FARDC itabara, imirwano isiga abantu 4 aribo bapfuye, abandi babarirwa muri 14 barakomereka. Muri aba 4 rero bapfuye ngo harimo n'umusirikare wa leta ya Kongo FARDC kandi ikaba yunzemo ivuga ko iriya mirwano yasize hafashwe imbunda 3 zo mu bwoko bwa AK47 zari zitunzwe n'abantu batabyemereye iwe.
si ubwa mbere FARDC na Wazalendo barwanira mu mujyi wa Uvira muri Gashyantare muri uyu mwaka, nyuma gato yuko intare za Sarambwe zari zimaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Impande zombi zarwanye iminsi 3 yose barwanira mu mujyi wa Uvira, hapfa ababarirwa muri 20, abandi benshi barakomereka. Muri Nzeri muri uyu mwaka nabwo impande zombi zamaze igihe zirwana nyuma yuko Wazalendo zari zitambitse icyemezo cyo gushyiraho Generali de Brigade Olivier Gasita wari wagizwe umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare k'ingabo za Kongo Kinshasa ushinzwe ibikorwa n'ubutasi. Uvira ikomeje kuba isibaniro cy'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa, mu gihe uyu mujyi ukiri kuri gahunda y'uduce umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe afite kandi bagomba kwigarurira muri gahunda zabo nk'uko babivuga. Reka kandi nkubwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuze agashya bagiye gukorera ingabo z'u Burundi ziri muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuze ko kuba abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ari muri Kivu y'Amajyepfo kandi ngo bakaba bakomeje kwica abaturage, ibi ngo ntabwo bazabyihanganira. Bakaba rero bongeye gusa n'abatanga romarike ya nyuma kuri abasirikare yo kuba bava muri iki gihugu cyangwa se ku butaka bw'iki gihugu, bitaba ibyo ngibyo vuba cyane ngo barabacaniraho umuriro. Ibi rero n'ibitangazwa na bamwe mu bayobozi batandukanye mu barwanyi b'intare za Sarambwe. Umunyamabanga uhoraho wa Alliance Fleuve Congo 23 yitwa Mbonima Benjamin Mbonima yavuze ko abarwanyi b'intare za Sarambwe batazemera ko hari igihugu kivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu cyabo, cyane cyane igihe ibyo bikorwa bivutsa abaturage ibiribwa cyangwa bikagira uruhare mu bitero ku basivile. Dukomeje n'aya makuru, ni munyemerere mbabwire ko muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru umuturage umwe yishwe arashwe, abandi 2 barakomereka. Ni mu gitero cyagabwe na Wazalendo ahitwa Ikahemba. Kugeza ubu umuntu umwe byamaze kumenyekana ko yishwe, abandi 2 barakomereka bikomeye barashwe, naho inzu 2 zirashya. Ni mu gitero cyagabwe n'abarwanya ba Wazalendo CMC FDP ni mu mudugudu wa Kahemba ho muri lokalite ya Kwahemba mu gace ka Abukombo, ni muri teritwari ya Rucuru mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere tariki 24 Ugushyingo muri uyu mwaka nibwo ibi byabaye. Amakuru aturukaho ibi byabereye avuga ko wishwe ari umusore wo muri uwo mudugudu, naho abakomeretse bikabije bakaba ari abagore 2 nabo batuye ahangaha muri Kahemba. Amakuru aturuka aravuga ko rero ibi bitero ngo byagabwe n'aba Wazalendo, ubwo ngo abari baje gusahura, bikaza kurangira rero ngo abaguye muri ambushi y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Habayeho ngo kurasana hagati y'aba barwanyi n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bari ku burinzi. Abagabye ibi bitero rero ngo abiza gusa naho bibakoma mu nkokora, kubera ko ngo byasaga naho umugambi wabo ngo wari uwo kwivugana abenshi kurusha abangaba. Izi inzu zigera kuri 2 z'abaturage nazo ngo zatwitswe n'aba barwanyi ba Wazalendo, hanyuma ngo bamaze gukora ibi ngibi rero bahita abirukanka. Iki gitero ngo cyabaye agana saa 3 z'ijoro, ni ijoro ryo ku munsi w'ejo rishyira kuri uyu munsi. Abakomeretse ngo bahise bajyanwa mu kigo nderabuzima cya hano muri aka gace, nyuma abahita aboherezwa ku bitaro by'akarere bya Mweso ngo bitabweho uko bikwiriye, dore ko ngo abari bamerewe nabi. Reka twerekeze muri Masisi mbabwire ko umurwanyi umwe yishwe n'ingabo z'intare za Sarambwe mu gitero cyagabwe Isake. Kugeza
ubu umurwanyi umwe ufite intwaro yishwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu gitero cyagabwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 23 Ugushyingo muri uyu mwaka, akaba ari igitero cyagabwe mu mudugudu wa Bikari muri Sake mu gace ka Kamuronza muri teritwari ya Masisi. Amakuru y'ibanze aturuka ahangaha avuga ko itsinda ry'abagizi ba nabi bitwaje intwaro bagerageje kwiba mu buryo bw'igitugu muri ako gace, ni ukuvuga gusahura, ariko ngo abahita baraswaho n'abashinzwe umutekano bari bari ku irondo muri iryo joro. Nubwo ngo habayeho kurasana, ibi ngo byagize nabi kubera yuko ngo byatumye abarwanyi bahura n'akaga gakomeye cyane. Intare za Sarambwe ziragoboka rero zitangira kubadudubizaho ikiswe amasasu. Amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bahise bafata umwanzuro wo kurasa batababariye abangaba, dore ko muri Sake kari hamaze iminsi abarwanyi bo mu mitwe yitwaje intwaro abahagaba ibitero bikomeye. Ngibyo rero ni munyemerere mbabwire ko update z'amakuru agezweho kuri aya masaha tusubikiye ahangaha. Ibitekerezo byanyu mukomeze kubidusangiza, hanyuma birumvikana niba turi kumwe nizere ko ubwo like bamaze kuyiterekaho. Niba ari ubwa mbere ugeze hano unyemerere ukore subscribe nibura abantu 350. Ndabakeneye bashyashya amukore subscribe hano ku Ibendera TV. Mugiye gukora subscribe yuko no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification. Ikindi kandi ushobora no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo amakuru agere kuri bose na hose hashoboka. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze kugubwa neza, mugire ibihe byiza. Imana ibane namwe.